Kublai perlok unu pilong barok, parlok ladapi ngait ha ublai, what skip ya kaneka video. Mentah kesengi ngani tu ye fish pangkowe ka jingjia ka bapla, ka bapinsa sinyaw lengo. Pi barok pi de bantip ya kaneka khobor, ba Donald Trump ulalong presiden ka Amerika arlai sengi mansua. Tementah kaneka video parlok ngani tu ye pi shapang uwe pastor. Kumbal tip kerteng Ubajinder Singh, Ubasyong besa Hagajela Haryana, Chandigarh. Une pastor pelok ulatip lupa nadu sau benai mansua bau Donald Trump salong presiden ke Amerika. Kene umde ke jing thok pelok kene ka bashisha. पे ये कने का वीडियो क्लिप मैं देख रहा हूं कि यूएसए में ट्रंप जीत जाएगा ngan pen iru ya ka jing shisha phi baro kumba phi la yo I ya kane ka video kade jong ka arpwe tarik ubnai Julai jong usnem arjar arpusau hangne hakane ka video u pastor Bajinder Singh ulakren shai ba hakine gisngi kiban sawan u Donald Trump long u presiden kari Amerika hakajinya seng hakasngi ublay arpu pratrik u Julai arjar pusau u pastor Bajinder Singh ulaya thu biang hakajinya seng ba u Trump salong u presiden ka Amerika. एक भविष्यवाणी किया था मैंने यहाँ पर आकर कि ट्रंप के बारे में अमेरिका के अपा शबलाबा, लेकिन मैं रास्ते में कार में आ रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि ये बोल अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा. Une u pastor ulaya thu ba kat ba udang wan hapo ka kali umen sim utrai ulaya thu ya u ba u Trump un job bat khadu e u Trump ula job hakan riu trek jong ne upnai arjar pusau utram ru ula sha jing duai hakibabun ki pastor swab un job together for him. We thank you, O God, and we come to you in the name of Jesus, who is Lord, Christ our King. We thank you that in your presence there is fullness of joy, and at your right hand pleasures forevermore. And we thank you for our country. We love you, Jesus. Kana de ka jing shisha perlok la de pi kan mau ya ublay te ublay un kan mau ya pi haban ngait ru nadu ka mensim nadu ka donut tangmat kan mau ru kam yarap ngaleo isibun ke jing duai jong ne pastor Bajinder Singh haki video ulap ngkoi ya sibun ki nongpang to shani aya ublay un le bhai pi khublay sibun ni pi baro